episode masalam pangkat thirle chuanin iu hoin nan chiu chiu a chan chu an nuin tlema zong third elderin mi aman khom chu nan chiu chiu nen chuanin an chan chuak le a amai ro chu an kal chan tak nan chiu chiwinu ani awagin iu hoin a omna room nia arin chu an en nga la wa nei thlak takin anu chu hliam nei lovin alo om hlo fengling hena an vakal le nga la fengling taksa chuanin oiwin an chia kan ti meng chu bom ni chi si lo hi alo kama chan chi zia zang alo di lo iu ho te ho point an nun na an chan pha trep ngeng he ni an thom vela wagin demon king army ten an lo huala an kal chu na turkong sial kuak an ngai ta an hu dewa third elder dark lightning dualo le fourth elder netherworld dualo te an lo in lana an in veina mun rising city a hiin wang chi war lo lang hlorin ani chunin iu ho atheyang angin alo tran pui ve a part 98 top don lampanga kharin netherworld dualoin natak maya a attack na chu wang chi war ai iu hoin handan tubin ring tak main atre chho rong rong mai ni kha netherworld dualoin a sol ring pakwa na skills manga natak maya iu ho te a attack chunin iu ho te ho po chu an re deu dak mai netherworld dualo chunin soul guiding defense level 9 po mangma ola ka sol ring pakwa na shadow slat si chu indang zo lovang alo ti thiana an va re ve an taksa zong zong po kha aral vek ti na emni o yu chuanin alo ti a iu ho le wang chi war te an lo lang an noi lam panga chunin iu ho ka tang le a chala tang chuanin thi hi alo chuaka ka thei to pin ka beilet to a mai ro chu helai muna thi hi kata na khuwa nurot ani don hi a mai ro chu ka ruala wang chi war helai muna thi tir ve kher hi thil ti chi ani lo alo tir ruwa ti chuanin wang chi war he na chuanin wang chi war ka thei to pin an attention la ka tumanga chu ti lai chuanin arang theyang berin itlan chiang I him to khata in hriat huna strek academia ikiranga an puina ivadil donia alo tia chuta an panhi chuanin dingkangin iu ho chuanin arel ru te tein teacher I like si tun tum chu I bei sei ka phak don lo ta ni hi e zir tir na te kha ka keng chun zom zelang ka tina a ka keng chun zom zel thei to don lo ani mel bing bing tian meng snow empress nang ni poin min ngai dam ro god ni turin god jin kong ka zo pui thei to don lo cheu ama ero chu ka thi huna wang chi war hena in kalanga ama nen churin god jin kong chu in lo zo chun zom don dia kum liam ta zong zong a khanin in chunga hianin kalom tak zetani keimi panaw pang satlia ve mai mai hi hetiang anga sang hi ka thlen pha ti chuanin iu ho chala tang churin a spirit ai lo lagin a si consciousness chu a top nan man zo vek atuma tian meng te chuanin iu ho eng thil nge ti tum I thil ti lai kha do tok wat ro an lo ti an ngai tu hlom viau mai tu na a thil ti hi burning sea consciousness an ti ya mani in ti hlum na chekhat nin a mai ro chu mani in ti hlum top lovin an sea consciousness energy zong zong chu ti hianin mangin an man lai hianin an chak ve viau thina a mai ro chu an man zo hianin an taksa ralin an thizui mai thin ti chuanin iu ho hianin a sea consciousness energy hi a man zo chuanin a tan chuanin thi chi amha bak to ti na ni mai a mai ro chu an tan hianin du thlang thei din buna khanin an ding miau si lova wang chi warte tlan chu atira tum chuanin hetiang tala ati hi angai box si ni grand stolen master panhi te chuanin so naw pangso a ta ni so a sea consciousness a man zo huna chuanin a taksa le a tharau zong zong po a chen zui don ani an lo ti chakai po a ko to pa churin a lo tang let thin an tiang deuh kharin tun hi chu iu ho tan po hedin a ko top tak meu kha ani ve boka a self consciousness energy zong zong manga attack ani boka tuna a attack na ho phei chu analu tukringot a attack na zone lo om level la sang vak lo te ho phei chu a muna an ral lo point noilam panga churin an til ta sung sunga netherworld dualo churin angun ham hring panhi netherworld sword chu lo vai vir deuh papapin iu ho attack na chu alo danga chu tiang anga adan lai churin god shadow slat si alo mangle
ama aya level niam dei ania wangin dan din theilo kha ai ring lo hrim hrim ama ero chu iu ho hianin ama nun na zong zong thapa etek kha ani miawa wangin netherworld dualo hi anung tolzo ka atang mole ama netherworld dualo ngei po hianin mak ativio mai alo puitlin chauzel an hlau ta tul tul mai chuta iu ho chunin a si consciousness energy chu a han som khom lia a technique zir thar powerful tak mai hodong slat chu alo mang zui bok lema level niam do tan chunin he a skills zir thar hi lo dan mai mai chi ani hau lo u yu chu alo in ring man lova he hodong slat sianin netherworld dualo tem bulai ngai mai chunin a thamral tir ta ni phir o naw nok tak mai u yu le u yan te chu iu ho chuanin a that ta phot mai an bulvel te po hi anin beina na sa tak awang hianin a puak na sa ang reng boka ral khat hlalu tuk lawa tang hianin mazia to le commander wang an omna lampang pana lo thlok phei mek te chuanin an mu chiang thei to viau mai iu ho chuanin dongar he khovel ka chua san huna kalangai rengang che kangai top ngai lowang che ti in a skills lian tham lo man chua le atuma tunami phei hi chuanin a si consciousness energy hi a ma mi zong ai khanin a hele zuala tun ba khi chu a skills po hi a man chua theivak hi aringom to lo senior maji to chunin chu ora chu iu ho ni mo iu ho idam ko chu ange nge ngai alo tia ti chuan le iu ho chuanin a skills zir thar zinga energy hele a attack po na ber hodong hen kha alo manga energy in hlom khom kut pha lian tak mai chuanin a mel ma te chu a han benga a ri khianin revok vokin clip wit li ang mai hianin a thode vok mai hei che hi antana chance tha tlan chiat na hun chance om chuna ni ya iu ho chunin wang chi war le nan chiu chiwi te nu fa chu atlan chua puya third elder dark lightning dualo chunin ka sui po khana pangkhanin atlan chua puya atop na na a theina zong zonga alo attack khanin a si consciousness energy po amang zo to a tuna chunin mithi mai ani to tlan chuak po ni sela reilo ten hua athidon tho alo tia senior mazia to te po chuanin simai khu ang dawa thilwar thlok chuak iu ho te ho po chu an hua commander wang chuanin sun moon kingdom alo lut sakli rungot ani lova riseng ctv mi zanga chuang fe uluk taka ven chu a chan chuaka chu mai ba ka grand solen master panhile beast king soul army lakatangin nungdamin atlan chuaka he pa hi tu chi ange ani le lo ti iu ho te ho po an lo lang vele a taksa tang churin thil tle neu mai hi alo chuak reng bok hei hi a si consciousness energy a man zo wang ani a nan chiu churin captain in atitai a topa churin min tlan chu puita keima ni wangin tlan chuak thei reng pu har satakin atlan chu pha alo ti alo trap deu pur mai wang chiwar churin inun na atlan hiam char ania alo ti thaya wang boxi a rel ru tak chunin amang ang ru to veo mai a spiritual world lampang lo lagin bing chunin a spiritual world thi tuna hianin a cheme ka lo ti rei a dei to don lo ani ti po chu an ni po chunin an hai mi lo brother tian meng chunin ti dan kong om mai thei sin teacher Eli KC ti dan mangin ani lo point di tian bula wakal to pangu hilai huna hianin ithi thei lo lo ti iu ho chunin kasi consciousness chu ani turang ani towa chu wang churin tuna ranga reilo te a he khoveli ka chua san to don chu ti lai churin wang chiwar churin nilo ithi lawang ka thi tir don lo che lo ti iu ho chunin lo sei chun zomin wang chiwar i chunga hianin kalom tak zetani i lo kala wangin
ke min chan ba ka midang zong zong po I chana a soi zom ha bok chodin wang siwar chodin nilo midang chan turin kalau kallo nangma chan turin lom kalau kal alo tilia itel lo chodin ka thil thati zong zong te po hedin om zia an nei mi alo alo ti iu ho chodin nei te renge sol master khovela mi zanga chuang fe nun na I chan him ti na nia alo tia wang siwar chodin ma se he tiang anga I mi hriat ngai me lo ta na I nun na I khoral hi phu I ti reng em ni alo tia iu ho chodin te reng mai an ni ho kha a chan po nakina dualo continent la chan him tu turte dualo continent future te an ni kha alo tia nilo dualo continent future chu dualo continent future dik tak chu nangma hilom wang chiwar chunin alo tia chuta iu ho chunin wang chiwar ka si consciousness a ka thian te hi ka peyang changa nangin min lo en kol sak do nia ibula omtir tlatla jinkong ka zo fel pui theilo hi nangman I zo fel pui do nia ka mit nge ya ka mu theilo tur chu apoi takzet atia a chal han khoi atuma a khoi ma chunin tha engma nei to lovin noilam panga chunin atla thazui chutiang anga tlak pa chunin dongar kawangai vele a topnan mule ka han chak ngai vele dikda ka soi chunin he commission hi a zo vele hotian se ka han kala ama han mu ka tumasin le ama ero chu ka damlai chunin mu na chance ka nei to do lo ani hi hun rem chang I nei ni phot chunin alo tho huna han kalla a u naw nu angin in soila thil thleng zong zong te kha amu mang ang vekin I hril do nia kei hi a thei ni phot chunin min theng hil tir dan kha I zong do nia tia wang chiwar chu ai ngai tua deu wangwang nu chuanin iu ho omna churin azuzuang thavea iu ho kutchu azuwan huai ho min la sherengim keima star dwarf forest sai mu 3i golden lion khakani kha solbis molve tak kha solbis khovel chuasana mishing te khovela nangma wanga local kha mitruma faith power de na inzom na kan nei tang khanin kan faith chu a inzom tua kha mi lai khanin ka hriat na le ka ril ru tam tak chu I hre theya chu tiang che chuadin I hriat na le I ril ru I thin lung chung ril ber thlegin ka hre theya nangma tangin mishing te khovel ka mu kha anom melin temchin kha ka chak hle a tin I thil du le I thin lungin a thlak hlel ngoi te po ka mu bok mishing te na mangai na anti tem ve chin kha ka chak ngoi wang chiwar chuanin alo tia wang chiwar thu soi kan soi zom le main ama hi kan han chui chiang lokang solbis 3i golden lion ania kumsang khat dana po an omzen zen loti theitur solbis awang lu tuk tak mai an maniang solbis omngai reng lo ania hetia an nung ve top hiedin an chevela solbis tia van neina akeng telan ti thin ama ai solbis chakle ro thap tak te po amma churin an lu an kun thina kan riat thiam theidan turber churin khoi thiang lo ang chi khani mai ti chuanin wang chiwar chuanin soi chun zomin kha mi tuma kanin muna wang khanin mishinga vai khatal chan ka cha ka mishinga chance ka nei vele ka in siama e thin lungina mei chia I thlak le e du ang chi takin mole ka in thlak ni ti chuanin mishing ang churin nangman haya ka local ta a ice and fire dila kan kallai khanin love sick heartbroken flower laknan fire deal tui satak mai kha shena le tim na nei mi alovin thi hlo na nei bok si lovin I ina khatianga na I tor lai khanin ka thin lung chu anangoi ngoya na takani na turu takani khata tang khanin mangai na omzia ka hre thiam chhotrana dong ar nun na channan she mi alovin inun na I hlan ngama chu tiang bokin dong ar point anun na inun na channan she mi alovin a hlan ngama ka thil hriat thiam le pakhat chu amangai na chekha kamhagai na chekati ai hianin nasa takin athuk zoka chu wang chu ni nangma zui to lova ka kalbo tak ni ama ero chu mitam takta na imhel hriat po ni lem lo ta na inun na ilhan ngam lai ka mu hianin mangai na thuk zok min mu fia tira kei hi divine beast empress of faith van te poina an vo big kania amma akalaka tranga faith power idon lai khanin kan destiny chu alo in zom towa
tu na le chatuanin a in zom zelang dualo continent hmalam hod hi ikuta ka hlana ni chu wang chuanin voin ni hianin i thi thei lawang ni lo voin ni hianin i thi don lo hoi u ho i chunga hianin kalom tak zetani nangma wang hianin mishing te khovela mangai na omzia ka hriat thiam pha a kadam laya nun moi le hlimom tak min pe ka wangin kalometin wang chiwar chu iu ho tan chuanin a in sacrifice a makti ang reng tak chuin tianmeng chuanin tunge khanu kha aloti bing chuanin khanu kha Supreme Divine Beast ani kha Empress of Fate ngopui cha tak mai Stardew Forest ani emo Arctic Region ani emo Ryu Empire Region po ni sila Solbis zongzong te chuanin an hmuin amha a an lu an kun thin aloti a hetiang anga Supreme Divine Beast phal taka thinlung taka anin sacrifice holy sacrifice anti thina Empress of Fate power chak tak mai yu ho taksa lo lu ta wang chuanin brother tianmeng point mishing taksa ang chu alo nei ve theita a ani ba ka bing le snow Empress te point mishing taksa ang lo nei thein mishing ang chuanin an lo in transform a wang chiwar Empress of Fate Solbis telal nu kan ti theyang chu mun sang sanga om Solbis te po chuanin lo feelin an lo hre thei ni om takani van lampang hoin ring le na sa tak tak mai hianin awin an tre rong rong mai chuta othum turu tak mai hianin he thil hi Fate power ani hi dualo continena Solbis zongzong te an din mun chu din mun der thonga omin ti ngi din omaloti chuta wang chiwar thu soi khati lai khanin mangai na kha duam taka asula sual chua chi emo katia amai ro chu chen kun asking la velia dongarin athuni lovin exona anlan tir khanin chiang takin ka diglo ani ti kain mufia poita chu khati hun laya mangai na omzia tak tak kala hre thiam lo khani ma se hei nang ma wangin kei Empress of Fate hianin commission tak tak chu ka hriat thiam pha a huai ho tun hun atang hianin ilaka hianin kanun na hi ka hlana ka din mun hi lo lu alan la dualo continent hi malso mangche tiin wang chiwar chu iu ho martial sol pakhat zo a sol ring palina alo ni tani chuta le Stardew Forest van lampang chu a sen tamup mup mai mei chi pakhat hianin ditian enge omzia eng thil nge dita lo tia Empress of Fate din hun lo oma ading nasa tak main anun na atlan hiam char char helai mun atang hianin eng me tho tho te mumhangin chan katuma ma se omzia om me lo ti he nu hi bg ni in top 10 great Solbis zinga alang phavea Solbis nun nem le zaidam takari Empress of Fate Triai Golden Lion hi ngopui tan chuadin nun nan har pakhat angania ditian chulai hmuna chuadin skills phangim nin va thon the game atak ge in tidam ka vatumang bg chuan alo tia ditian chuadin atlai to lu tuk tu na chuadin adu thu ngeya in hlanani bg chuadin holy sacrifice mo engwangin nge mishing tan a in hlan ringot alo ti mak ati mel le ditian chuanin thinrim tak mai Stardew Forest a o khok rum khop hianin mishing te bok an ni le ta bg tun tum hi chu min dan tum mi aswang che mishing te hianin kan chi le kwang te din mun lo oma min da chau zel ani hi ka thu hi lo ngai tharo Beast King Jiang Jun le chiwang
Solbis force zong zong kau kho bula mishing te bei turin in puwa cha ro alo tia